Саламатсызбы, кадерле тамашачылар. Хайырлы кис театр һөйүсләр. Ихлас күңелдән сәламләйбез һезне. Артистларыбызның иҗадын яратучы дусларыбыз. Бүген безнең кәефтәребез дә байрамсы. Чөнки бездә бүген Юбилей кисәһе. Бүген бездә кадерле тамашачылар һезнең күк юбилейләребезгә карап хокланабыз, уга яңынан гашык булабыз һәм уны кайнар алкышларга күмәбез. Сәхнәдә Башкортстанның халык артисткаһы Рәмзия Хисамова. Апай, нигә һез бындай кыяфәттә? Нигә һез бындай кыяфәттә дигән? Юк, Рәмзия апай. Был бит күлдәк кәләше спектакленнән. Самокат аты бардың дәрте бар комедияһынан. Ул үзектер һуңгарак. Адактан була ул үзектер. Ярай, шулай кыяфәттә касы. Ул ниндәй дә кыяфәттә матур һәм галау күренә шулай бит? Әлбәттә шулай. Рәмзия Исламовна һәм бер кайда китмәгез, чөнки һеҙҙе котларга Башҡортостан Республикаһының Мәдәниәт министры урынбаҫары Рәнис Рәйисов Алтынбаев үҙе килгән котларга. Рәхмәт итегеҙ сәхнәбеҙҙең түренә. Hayırlı kis, hürmetli milletvekiller, hürmetli bizden юбиляр, рөхсәт итегез Башкортстан Республикаһының Мәдәният министрлыгы исеменән, министр Әминә Ивнеевна исеменән һәм барлык мәдәният эшчеләре исеменән һезне ысын күңелдән ошо күркәм, матур, шундай юбилейны котларга. Ысынлап та, менә безнең Башкортстаныбыз бик бай, безнең театр сәнгате республикабызда бик зур тос өлеш индерелгән. Һәм менә безнең иң Башкорт академия драм театры, иң республикабызның иң сагау театры, иң беренче театры дигән. Шуның матур безнең династиялары бар, актерлары бар. Һәм менә шул актерларның династиялары бик әүзем безнең республикага түгел, бөтен Рәсәй, дөнья гимәл яңгыратылар. Шуга бүген менә без ошо матур кисәлә һезне Рәмзия Ислам кызы ысын күңелдән котлайбыз, юбилейгыз менән. Юбилейгыз көдрәтле булһын һәм менә һезнең һәрбер ушлай менә әллә менә сәхнәгә килеп сугып, безнең өчен бер шундай шатлык булды. Киләсәктә лә шулай итеп менә ошондай рольләрдә һезне күрергә теләйбез һәм ошо буган һезнең менә белемегезне без һез яшьләргә лә бүләк итегез. Чөнки безнең республикабызның киләсәге яшьләр кулында дип әйтәбез инде. Һәм менә ошо Башкорт академия драм театрының иң сагау актерлары һәм һезнең менә һәрбер ошо спектакльгызның без һезнең рольләрегезне канәгатьләнеп карайбыз. Һәм ысынлап та мин уйлайм менә бүген ошо тамашачыларның алкышлары һезгә. Һәм ысынлап та менә хөрмәтле дуслар, тугандар, бәрәкәтле безнең Башкортстаныбыз бик бай бит инде. Рәмзия Ислам кызы безнең Башкортстаныбызның Кыйгы районында туган бит. Кыйгы районында бик үзенчәлекле халык яшәй. Эш һөяр халык яшәй. Шуга мин уйлайм менә бүген якташларыгыз да килгән, якташларыгыз да котлар дип уйлайм. Ә без мәдәният министрының исеменә монда без һезнең сәламләү адресын әйткерәбез һәм ысынлап та киләсәктә лә шайтып дәррәү булып яшәйек, эшләйек, театрыбызга хезмәт итәйек. Һәм һезнең юбилейгыз ошлай күркәм, матур итеп, бүген ошо итеп һәрбер тамашаларны алкыштар белән һезне каршы алып, без бүген канәгатьләнеп утырайык. Байрамыгыз мөбарәк булсын. Зур рәхмәт сезгә. Йылы һүзләрегез өчен олы рәхмәт үзегезгә. Бына бит нинди матур сәскәле булдың, Рәмзия апай. Яхшы, атыгызны ныграк бәйләп куйыгыз. Атыгыз касып китмәһен. Атыгыз касып китмәһен. Атыгыз касып китмәһен, бәйләп куйыгыз. Рәмзия апай, тәүге сыкканда буталгас, артабан нимә булыр икән?
Ушы бүгін юбилей кисәһендә онытылып йөрмәһә була инде. Хәзер йөрү инде шунда аяк арасында бут алып. Эй, Алла, башланды инде. Авызыңды үлсе бас балакай. Олулар инде. Туктап тор, Рима. Hun azgına başta yanılışı bula indi. Hundan ol hizge hem bizge kurhetese geldi. Olay, олаларды олай ерте списа кетмәгін. Біз хатта бұна көрігін. Бүгінгі кесе барышында біз хатта оны киеугәлі беріміз әлі. Аллах әбірі. Бұл неде тауышу? Кімдер еріу? Я Құдай. Ағайдар, кімдер ол? Кімдер? Немеш табер егіз бұнда? Бұлар тамашасыларға құшамаған кімдердір? Бізге бірей әбей кәрәгіне. Бететіге немеге кәрәк ол? Үйе. Кім бұл ағыз? Бүгін түгі Башқұрт театрында түгі ниндейдір. Әбилер суағы. Әбейдер суағы деген кисе болады ме? Бұл ханы? Шонда бірей әбір табарға ені. Хорап тұрам тағыла тапыр, хуңғы тапыр хорайым. Әбей хезге немеге кәрәк? Бuna көршіндің, балаларын ел бойы атағының хәлін білерге қайтмайдар. Қаттай адып қараны қайтмы жоқ енді жоқ. Шонан бір хайләмінен атайығын өліріп хәлінде ята. Мал өлерге қадыр қайтып етегі деп телеграмма ұқтар бар. Телеграмма? Әбей, немеге хоң, әбей? Ятам, доктор менің башышымда отыра. Олай врач кәрәк булғас, мин барайым һуң. Ысынлапты. Рима, һин ризаһың. Менің ерек ысылабы. Немеге ысылабы? Мынау қарсы қайбет болар еді. Қарсы? Yok, işlep min iki baba yanına birdim git barayım ki. Yok, barmayım. Бұл бірей әбей табайық енді. Бұл ма Ян Халауды сақырайық. Ысынлапты? Ян Халауды. Янхылу апай. Янхылу апай. Янхылу апай. Ярдам етігін. Янхылу апай. Birendikten qara taşı kubburene oyaha Birendikten qara taşı kubburene oyaha Qapqan haldamı yollarına kubburene Allah'a Qapqan haldamı yollarına kubburene Allah'a Hay hay hirayette hay hay hirayette Hay hay hirayette hay hay hirayette Qapqan haldamı yollarına kubburene Allah'a Qapqan haldamı yollarına kubburene Qapqan haldım qara taşqa kubburene Allah'ım deyip Qapqan haldım qara taşqa kubburene Allah'ım deyip Yavsılattım yanhaluğda biselikka Allah'ım deyip Yavsılattım yanhaluğda biselikka Allah'ım deyip Hay hay hirarette hay hay hirarette Hay hay hirarette hay hay hirarette Qapqan haldım qara taşqa kubburene Allah'ım Yavsılattım yanhaluğda biselikka Allah'ım deyip Korkuluğuna sakırmalı oldu iskinele olmamanın bir kere parayı kimse? Bakın eşkal. Hiç başta Kimler koydu? Kömüş bulunlar, tutarı, bilinleri koydu Allah bilir. Tutarı kimdir koy kız? Dilgine iki tavukta tutuvalır falan mühim zarını tutarım. Boş alın kimleri gelmedi. Aşağılık yedirlerdir. Yine tavukta koydu. Yine aşık koydu. Yine alın yine. Şefketleşse, maturdan da matur heyletten de heylet duhtur ya harba karatmadı. Bana al gidelim. Aleyhe!
Şuna gel halıda kundur aldınız mı? Ау. Карале, оба, врач тинелер де хәзер мөхәббәт турында сурыта башланалар, Оның неме аптырай? Bir яшьлектә, bir картлыкта дигәндәй. Табырбыз, bir сумагыз. Мөхәббәт дигәс яшь сактар искә төште. Каштарды, күзләрде, ирендәрде буяп, авыл клубына сыккан вакыттар. Төндәр буе гармондар белән йырларга, таң атканы һизмәйдә кала торган шулаймы? Хөрмәтулла, тик хәзер бuna төндәр
Узунайды. Біз яшсақта түндер бик қысқа була тургайны. Башланды ностальгия. Biz yaş bulgan sakta, ekmek 24 tin turayın. Biz yaş bulgan sakta. Урман яп-яшеліне. Біз яшсақта колбасаның 1 килоһы 1,70 тин турайны. Biz яшсақта яздар ял кеуі, қыштар қыш кеуі ине. Hem яштар да икенсірәк түрлілер ине. Не говори. Хәзер яшьләргә нимә булган? Қаралы Артур, бір қызық иске төшті, бір бабай һөйләйти. Біз яшсақта кәзәләр бақырғанда хава сатнап турайны. Хәзер кәзәләрдің ауды асыла үні соқмай тибети. Yok, ул безгә карап һөйләүегезнең мәгънәһен бердә аңламыйм. Бездә монда бит карттар юк. Һезнең приколыгыз урынһыз. Нимә? Ким берәй нимә эштәһең? Әллә без бер төрле була башланык, әллә был яшьтәр бер төрле. Мин бер төрле түгел, һин бер төрле булмаһаң. Хәер, юк, тиз генә барып, әдрәк лечить итеп алайык. Санаторийга барырга кирәк. Санаторийга. Уколдар алырга, витаминдар ашарга, санаторийга, хәзер үк санаторийга. Asın lapta uğa evlenirge yürüyün olur.
İşte bir seni kulağım gibi. Ulası o kulağına. Var mı sonra bir Biz bunda kömekleşip birleşip yaşar yatamız bir yol. Әйе. Ula boy diyen bu. Parali. Dersin ne temel buna girişler. Parali. İsmin kim böyle? Niye şöyle tavırsan ağır ha? Tuttat hadi. Kahira ver yapay. Unuttun mu? Tuttat, zinhar tuttat. Başa tuttaklayın, başa tuttat. Tuttat geriye kırma. Başın avutmak kırma. Bana parali. Bana aşkın aldı. Bu işi böyle kuvvetim tut olmalıdır. Sen şaşırgasın alıp bilmiyor. Aynen. Hatırlar mı? Parali. Gördün mü? Buna aşkın da. Dişler bıl banditsalar. Sanatoriyda sipkişler yürüyor ya. Sağırınız var. Apay, bunda sanatoriyada kilgen kişiler bunda utuga yalamay. Bana koyun. Yine mesele olay. Bunda buyruk biri olur ha. Kıverdiğin. Ha? Elek direktör olhan, kudra olhan, ne kadar nul. Tak što odjavında kıtta dikin otur gelme. Tahira bağırsınıp git. Kadir avun sıhıla diye kıskıra başladı. Oğatay. Bir zamana. Kalın sıra ne bu? Mesela o. Parali. Bu güzel çıkartta. Avun tapıta başka. Kalın sıra ne bu bana? Kalın sıra işitilir benden. Ha? Niye diyen maşinanın hindi hüyerken biri diberde sana bir kuşa oldu. Medinetine. Kanişli. Bu geçirir. Mine motorra. Hani. Min kubret kavvalgan. Maşina niye değişir? Ama bu minanın ben. Kirudine bile. Üç koydaklatayım ben. Tahira, eyle gitti. İşte bundaki kitir geldi. Buna bulaşsın bittiler. İşte bin kitir geldi. Apay bundan hep sınıf gidine değiş. Bol Hasan diye vurmaya tutun. Ege. Hasan diye tutun. Hasan. Bu dürüst neyden? Ege, benim vurmaya gitse. Ben işte durağım var olmaz. Oturur bir şeyler rahmına. Hasan. Bana benim karava yap şundan. Dağlar berfedeyken artıma diyor. Ege, gitti. Gittik değil mi yine? Biraz kıstı. Güneş aktivmiş. Bir sesler gittim de. Gittim. Sanatoriyada bulgan bir kızık hal itkə kilip düştü. Ya. Bir hikayen yaşlık abi sanatoriyada yal ete ekendi. Hem bu birinci sekunda vrachka kilgende buna sizin sanatoriyagızdan fayda yok. Oң yak ayağım ağırta. Günü tünü hızla yuklay almayım diyekendi. Şunu. Vrach baga hun abekey. Gündər alınışıp dura bitinde, almaşınıp dura. Hun hizgele bitinde, hikayen yaş. Hun bu qartlık galameti. Bu abi kızıp gitkendi. Ninde qartlık galameti bulğandı. Hun benim oң ayağım ağırta. Hul ayağım ağırtmay, oğala bit. Hikayen yaş ikendi. Onu kıldırdı. Turali, hürmet. Bular bit tağı bizge türttüreler. Türttüreler? Yok, biz türttürmeybiz. Buna bizge şunu haqıdık. Biz teatrga kelgende, biz indi teatrga
10 yıldan artıp gitti. Yine qартайып барабыз. Bir de qартайып барабыз. Buna Ramzi apay әбейдерді ойнайды. Ол хаман да әбейдерді ойнайды. Ол buna яш сағында ниндейдірек болды екен. Ол ғұмыр бойы әбейдер ойнап Бәлки. Қаралығы бик көп юғалттығыз бейт. Рәмзи апайғыздың яшілігін көрәлмей қалауғыз менен. Ул из китмәле сибәр актриса булды һәм из китмәле сибәр героиняларда уйнады. Бuna мен һезгә әйтеп үтерим. Илшат Юмагуловтың Нәркәс спектаклендә заманында 2 сәхнәләштерүдә лә ул Нәркәс образын тудырды. Исемдә тәүге куелганда Нәркәс спектаклен театр 11 көн рәттән уйнаны. Рәмзия Хисабованы үз исеме белән түгел хатауга Нәркәс дип өндәшәләр. Бuna уның Нәркәсе. Из киткез булганда ул Рәмзи апай. Ысынлапты. Ниндәй матур. Оның хылылығы хәбәрдә қалған. Хоңғарақ. Мұстай Кәримдің ой тұтылған түнде спектаклінде Зүбәржәтті уйнаны. Күрәгіз мұл ниндәй хылы. Мен хәзер һезгә Рәмзия Хисабованың яшь сагын тире килеш күрһәтәм. Кит әле булмас. Нимә әллә вакыт машинаны утыртып үткәндәргә алып барга исәп. Юк. Кино тапмаганда. Ана уның Зөлхизәһе. Башкорт халык йөры Зөлхизәгә Әмир Абдразаков төшергән фильмда катнашкан ул. Карайык.
Gidin bana dinle. Daha birde yahayma yürüye. Gittim. Gitmene, daha birde ne yahayım. Ulay ha. Sağ yaptığını. Hani işte gördüğünü Gördüğünü esirge, gördüğü kişi tüğül de bakar. Tüğül kırıl yahayım. Rahmet. Gülnur Balatayım. Hey, dağı yanlıştım. Bu bir Gülnur kadın söyledi. Gülnur ise yapayım. Yanlış manım. Sapaydı, esege akşatı bekleşmedi. Şulay kulunsadım. Bu günler ise filminde. Ey. Kadın koydu bilgen gruplar. Tabıldı mı diye. Buna şu günler sana misirgen havalı, tatlı, sevgili, direk, zaklı, aşılı, zaklı. Kuyaldımda muhtemel gidir bana dinle. Gel kurdu. Bu köyükte yüden uzgan indi, balakay. Heybet kine kiyev, tabılı kuyune, bir de heybet kine kiyevga sanıp bitirge, Kuday gözlemekten olur. Lesey. Nirteli lesey. Kinoga baksa gerek biteli. Öyle şol lesey. Dağı 20 hum bir hem benim hina burası dıktı var. Yüzde 21 hum bular. Şöyle lesey. Şuna kinon da var. Birinci Amerikas gidecek içer. Hele. Şu gireler. Jackie Chan, unda balalar indirilme değilken 16 yaş getirdim. Ulan girme he, barala girmesinler. Rahmet eylesin. Öyleyse, emin bir 20 hum kuramayın. Bunda hum bana, dağı bir öyleyse. Gelin dağı bir öyle. Ay ay yapmam, korkma öyleyse. Şu kurtağı. Yine bir alda bulmayın. Öyle yurduğuna kokar bulup kalanan önce. Oğul, gümül kudum, fayda bulalım. İşte orada da orada ördük yürümeyi. Kadar adamda nasıl ay, başkada bir gün bu olur ki. Fayda bu yoluna. Me bu yoluna. Paranı indi, yuvala. Yuvalma. İşte yuvalma bunlar. Hinda paranı indi, sepsi. Baran şu, Mini indirmegende, hini indirdik yanında. Uytkende aşağı itigeninde, inip gitti, bitirip aldım. Bunda benim aksam bana yoluydu, aktarma. Eminim aksabımla alayla. Benim şu bulat menen indi. Bulat ben şu, Damira kayıp bizden mi Urkan? Damira? Kim ol? Yana kilgen, kina mekani. Ösündeydi, kekeli siyona. Birine biri tukelo. Zul, Elfinur'la kaşık bulan. Birine kaşık değil, profuda. Просто da, Anişa, yine indirme, yine indirme. Birine indir, yine de indir. Oo, büyük gerekli var. Ana, öyle sevmiden bu var. Var. Bir paramız onunla bükkeste tutturra. İyi yapayım. Yara öyle say. Hava. Nuri, milgine ettim. Elfinur'da karakına göre. Yara, gitti. Bu taşla ha, Damira kayıp var, oyunu uzatıp kuyruğa. Aslı, bizler tuttuk yana. İstirip koysak, bizi birimizle sanamayı, hiç olmayı. Yani. Rahmet günleri sapay. Nimet yiyip bayranı. Kızlardan siri mi temliyindi? Bilir bana dinleyin. Bütün dünya bilgen nemenele siri ki bilegen bulabık bitindi bit. Atayım tağla itirip koydu indi dip kurtağımı. Şulaydı.
Koykası bir de durup durduğunu. Hele yine sunmakta buraya değil mi? Nedir bana değil? O vakitte bir yürekte usallaşıp gitti. Kündesip payta boğalarında kıyırtıta minine kendine iskine de tırlamaydı. Elle mineydim, silemige tuvalım yanına. Bu seninle gidelim dedi. Ulay deme, ulay deme. Umrun boyu bunda yaşayken, bunda silebege varıp, yem tabır olmayındı. Gülnur apayım da, men fayda, hen şunda tebeyde turgayım. İgeydi la o. O da gitti, bir de balık gitmedi. O da gitti, balaları kaldı. Hadi uları sen yaşarıya gerek, verir bana dinle. Şulay giyiminde o bilgine, şulay yuvatağım mine. Vay saragayım da şulay bilgine, dırfa bulmak diyen bularım ki, her vakit şulay tebeyden ki. Tüdelir o nedir bana dinle, tüdelir. Tüderme bolakayım, tügü havantoy künde etken hüllerinden hukugulem düşünür. Yılanlar ara, nedir bana dinle, yılanlar. Kul yarahı, tüdele, kumil yarahı, tüderme bolakayım. Ay saragayım künde şu vakitte kayta turgayını bugün nişlerdir. Adaklarını. Şulay, ir küttüre, kadın küde. Mine o edeyim nedir bana dinle. Mine o kadın tükülde baka. Bu, bir kim gelebilme. Bugün valla, men başkalardan külleşemde, kiyevde yine külleşmeyim. Şimdi ona göre de balam yaratıldı, kıyatı yok. Kıyatı yok. Uzetilemehe. Uzetilemehe nesik bulayım deyin dedim. Bu, yala bu deyt. Ulardan zaten bu kır dertip yürütelim. Bu yanına, motoruna bir hip bahar. Bu da ulayla neler var. Hip bahar. Görün. Bir akşam namazım bu balayım. Şu namazımda hiç taşlamayın dedir bana dinle şu ay bir. Ey namaz gitti bulmayın bu. Arı vaxtlar menen birleşen dürükrəyi. Kim o? Ervah. Arvaxtlar olar. Bu dünyadan pasip gitkenlerдің ruhu. Arvah deb atalar. Buna oturib alamdı. Öyle qartı qayıq menen birleşen. Ulan iki oğlum menen birleşen. Ulan gönlüm menen birleşen. Bu vakitte bir yürekte kübreğim nurun menen birleşen. Gülnerize. Ay saragay, hin qayttın mı? Yine doğan günün mü ne? Ay, rahmet. Nindi matır ses gelir. Yalan ses gelir. Yalan ses gelir. Rahmet. Tırmaşama yolunda yangıdım kalganda osur kanatlarım orman hıvı tolganda tikinimine gördüm kelkeyimde hiden hin yanıma kilden hin mine kubirden Dağlardan ordarın hindegine kure
göreden hindegine gören Kilesek yanışın varın hinge biren Kilesek ömerin yarhıp gilgen yadım İlhunga usağın yarmış birgen adım İlminin koraşın İlminin nurlarım İlminin ağışın İlyarlar yarlarım Yarmışın tırmanım Torattım nur bulup Durmuşum yoldanım Torattım yar bulup Durmuşum yoldanım Torattım yar bulup Torattım yar bulup Torattım yar bulup Yaxşı, yaxşı. Adresin tapanağız mı? Adresin? Hayır. Kimdin? Tigaybeydin adresin değil. Edleydi, tabalmaydı şul buna. Abdurattığız bit. Bursulmağı, zinhar bursulmağı tab olur. Mutlak tabar var. Kuptan tabarınım. Bizge aşarıp tapkan mümkün demez. Qarala abduratalar. Şul hükümet bergen pensiyanı bismillah etip gine aşap öyde yılı meyis üstünde gine yatmaylar. Yok abduratalar. Yürüyler приключение edilip. Улай тиме, Рима. Улай тиме. Ир егеттің йөрәгендә югәнле ат ятыр тидер бит. Бuna яшь көйле, карттар хымак йөргән әдәмдәр була. Ә безнең дәртле, дарманлы карттарыбыз безнең тормышыбызга ияместәй. Шулай түгелме, хөрмәт? Карап торып гына карттар, йөрәкләре 25 яшьлек күк. Буна Хатыбал менән Котлыбай бабайларга буна уларга 2 яшь, ә улар әле булһа, теге Шәмсибегә каршы өчен көрәшепме көрәшәләр һәм җимереп дөнья көтәләр бит тегеләр. Буна карагыз. Карагыз, күрегез. Яшьлек дәрте менән тарашып дөнья көтәләр. Шулай итәләр шул. Kiliştik. Galinur'da
kırıkkan uğrattığım mı lan? İleri sen gidin. Bana onu ki takar kapılda değil ki. Allah. Hadi bir gelsin ki yapalım. Ki yapalım. Bir akırın ilahim şu kullanın. Niçin? Kullanın. Burası var kullanın. Ne biçimimlerle hile. Vakıtalar biriktik. Bileşekler. Bilirler. Bu sepiler müminin yurtta. Bu sepiler müminin riza. Merak et. Bu yırtımda taşla. Bu yırtımda taşla. Hon bulmuş. Arın zaman bakanlıkan. Minen bütün arayon, arın bürödek. Eğer yurtlar bu sepiler demeyecek kaptan. Hon bir pardon. Başkara. Ulim. Mevkin mi? Ey batıma, milletinin yurtuna bizi baramayıp şu. Galibarı ular alından etkeyine. Şemsiliketini o. Hıgılıp gidip yüreğeyip bu şemsilikken bu yurtunu gitti ata babalardan. Taşla bir faydala gitmetini o Galibar. Şemsilikken pilon dağları taktı ölürüm. Eğer de kolanın diyeni bir koytağına şu vakitte bir heybet babaya sırağa onun yanına tutup gidelim. Galibar. Uyandım! Muhyiddin Halilur! Fatıma! Fatıma! Yine de merhum hakkında anlaşma etmeyi bulmam. Ey mi? Eyken. Eyken. Geç sağında. Yine. Benim tarafımdan yolda alıp gitti. İndi vurgaz da kalamak ki hem kallar. Ayakta atlatacak. Sözüm. Bana atışır var bu gördüğümde. Kim böyle müzik arar. Ortalıklara uyanım. Yok uyanmam. Bütün dünyanın tartışında. Niye kutayım? Daha eyla gittik. Eyla. Bu kırıslar kusur alıp gidip bana. Eyvallah gittik. Gittik bana. Ey Fatıma. İlminin Halilur'u mahyana diktirip, Nuvasiyat mahyana diktirip. Beni tavukta yandırmaksı bu var mı? Yok indi. Min kıyavgası var. Min kurşuna kıyavgası var Kutlubay'a. Kimge? Kutlubay'a kurşuna. Bu benim yurtuma, bu süttekidir riza. Benim malımdı, la korar riza, malımdı, la korar riza. Uydum dile korar riza. Uzun dile değil mi? Bana bir dilden natural bir şey var, Uzun dile. şu tarafına durutmayın var. Evine ne gösterge? İyi mi? Var kaydık değil. Var. Ey. Bu bugün 70 litre böyle yandır evindeydi. Dün yandığı öğrendim. Gidelim oturdular. Hindi çıksımaydı be tamam. Nidi kinge. Ciherimin yakında vakıfım. Hindi bunlar boyu ilanlar. 60 yıl boyu baba yıldır ulganıp gittin. Orada yurttan. Benim yurtta kutup günü ağır bulup kalkarımda. Yurtta aldım. Allah'a şükür. Galilerim öldü. Şimdi niye ilanım ki hem yine. Elde niye sularına aytıp beni yakın koydun şu. Kımızı sen mi? Kımız bildireyim mi? Koymak katayım mı? Rahmet. Daha nime gel alayım mı? Mukaddes Allah. Rahmet.
Yakap gelgen böyüp tutumsa, yaşlar değil maytan kadar, korklarda la koysak, kilip de, bırakma, Şamtibika, bu yalan başkasın bitmede. Bir yerine başka, bir kim bırakmayın, Allah'ı korkusun, Şamtibika. Anlayım. Anlamagan fayda o. Benim ödümden de kiyovga sıkıp biraz yaşap parağım kilele o. Hatırlam. Peki hem de 21 yıl boyuna üylenmeyse bile kütüp algan yigit biteli. Kitabına Halin Urum'dan vasiyatı. Aman kadın. Hon ulden bitinde. Ol yuramazdı. İnanların nasıl sulayışlagan. Ulden bitinde. Yak bunda. Yak. Hamında asla para tarafı mutlaka. Yak bunda. Eğer de hiç doğulan bir kalkışlar Halin Urum'da. Bulayken barkadık bir ona bana yılım. Kitabında bulundu. Haydi bir bak. Bir kadar yav dilemeye gidelim tutanım alır. Haydi bir bak. Şamtibika. Alt burcu bu. Halil Nur. Halil dilip kutlamaydı. Ulhem. Ottamalar bilmeyin. Vallahi bilmeyin. Bırak burada duran da bunu gelmeyin. Vallahi bilmeyin. Hey. Bunlar kapılar gibi sıkmadılar üniversitede. Üniversiteler böyle bakala gidelim koyalım. Alt burç yıldıktım. Gelin milleti bu bahar. Gelin milleti çok kaldıram Şamtibika. Vallahi bilmeyin. Ay. Yalan aziz bunlar keyifliyle aziz gibi yaptılar. Dur. Niyahin havlu kıraşmaydı. Havma. Ne demek? Anlaşılan bunun şıkkını götürmünde. Eyhin, kız satan, bulav. İle dahi getirdi işittim. Şundur etme. Evet kardeş, evet. Bu 60 yıl bu yer bir seni. Yaktırdı. Gel dese. Bal bir kere. Kayda gider. Kayda giderdik neyi? Kıvıp sağırı bulmay. Ultirip de bulmay. Yaşanan Allah 2 yılda. Hine iki bilse. Bal bir. Kanın hübret. Niye? Yine kulundaki ben geldim buraya yıkılmanı ya. Öbür yılda 2 bilse alıp dayılgan. Kulundaki de kadar bir sağ demokratiya. Amanın mı? Şampan. Kutluay. Nime? Kutluay. Uçunum eğlenme Şamtibika. Eğlenme. Uçunum mu ne? Evet, uçunum. Ne uçunum mı? Korkak. Eğlenme. Buna ayağına yıkılam. Korkak. Ayağına. Benim tek vakitte. Bir dakika gider hem. İnerler hem hularım dine. Ya, kıya varma.
ne kolu vardı. İndirmenin. Okurlar, on zamanda bir kızımla para, on zamanda bir... Ama, kıdaşımından bilmenin, şuğa kurehine yaza, evi yok. Okurlar, bir alt yıl boyu. Bir günler, kolu güdalayın mı, ha? Bu artık Türk geldi mülke. Bir himge temsili geldi. Ayaklarını getirek. Yok, indirmeyin. İndirmeyin. Yok, bar ana. Bal bükege. Şemsivike. Minege. Sen raptorundan da kim bilen yakırga. Yok, gitmeyin. Şulay mı? Vallahi. Artık tokulaşta. Allah. Diural. Tek bir daha tutma. Tamam. Vragonif da yoksa. Nasıl korkmayın bana? Hadi. Ya. Doktor gitmeyin. Ulan, bizimle indirmeyin. Vallahi demekten. Minhini bırakmayın ama. Minhini duyuyla sakran. Kutlu beberimse, kutlu acımımse, urnu altıntırga köpülüyse, atı kabas. Hemen minat. Kumurumda buraya takma, tutmanın var mı? Allah yaptı kilasında. Yedirme kutup tarafına nikahını alıp filan da birinin altı kurtaramaz. Hani yine minat basın, mayın. Kurtah mı? Kurtacak kurtah mı? Hümrah mı? Hindi dirtir. Hüm kurtah. Bir telefona, bana kitap ver. Ya. Bey. Bir telefona, Ya gitmeyin. Şif hadi. Şimdi bakaya bak. İbrahim kim? İbrahim Senegal buke.
Ne diyor? Hadi, gelip gidem yine. Hadi. Bak, vallahi Allah'ım. Ayakta tutar. Hadi oğlum, koydu uşaklığına, yordu uşaklığı oturayım. Buna şu yordunu, esip gületümüne düşürüm de, şundan gelip gidem. Yordu, kosması geldi. Kosmaz gület. Babay. Yes. Koydu bir kez gidip bile olmadı. Bak. Hadi o ayak gidersin. Bekle bana. İki gün kapıya hap uyan. Hayır nasıl? Orada oturuyor beni. Ben düşmeyinse. Kavuşursun bayılsa. Hadi baba. Hadi matullah bakır yine. Hadi. Hadi. Ne? Paraşları kıvır. Hadi buna mı diyen? Paraşları kıvırdım. Babay. Kayıştı mı? Bir oy. O kadar sen kuyuda durup kullanmalı. Koray, yine de bir teteyi dinleyin bir. Zaten bir durup bir tane. Kiltreni kumatamayı. Uyanır, kişi güldürüp bulunur tanımadan. Kırkırdan. Tatma hambana öyle tak. Baralık değil. Yok. Hadi o. Haydi ama şurada halık koydan yapayım. Güzeller, bak hele. Sultanı çok indi. Güldürmeleri onlarda. Kim kırdın, kim? Kırmayı tokundalar ya. Kumur takmadan da ben de koyayım. Nasıl ay?
Oyla. Kızı kişi aldama, kilit getir. Tutali. Abdullah, motorun altırayını gidelim. Tutali Abdullah. Kubul tuttular indi biri. Hey! Tabak aldım indi mi? Nişo, nişo. Allah okumun bendisi geçirse böyle sakın. Bu hakikler uzun İhrim üzümse yaşamaya gelip bilmem de. İstemem edilgen, üzümse yaşayırsa. Kişi kumarın kişi yaşayımını indi. Yine kumarın da kim yaşayımından boşka. Bu şeytan meselesi diken üzüm tübüldeki hak. Kim de geliyor fayda buldu bu vakitte. Dağ başında. Dağ başında. Hayır, dağ başında. Üretim oturdu. Hem tükürdüm. Şu an kim kıyafetindeymiş bulabilirsin. Uyum kıyafetinde yürüyen bir adamga tükürüne oturdum. At kıyafetinde yürürdüm. Ey Demir bu. Ey Abdullah. Tuktalinin yoluna sabır kılama. Elbet yine oturayım. Abdullah ne buldun ya? İyi hatta. O bakırma oltaydı opşız var böyle. Kovalarım var. Aydın o bakarap tükürüne oturdum. Hatırım kaldı. Aldanı var yine. Kumlar bu ya aldanı var. Kim Allah'ın yine Abdullah? Bu da öyle. Bir daha Khorasan sanırım ben. Bu işi bir ben. Ben bu vakitte o Khorasan tügülüğünü bil. Khorasan bulmaydı adam. Karanlık çulay bulduğun onlarıyla tereyirin bulatırıp Khorasan'dan bilmem. Bu işi bir. Ben bir de o vakitte ilk kadını tügülüğünü. Şulay mektepte koyduk kilerdi. Yürüyüp gelgen kızlarına şulay. Sikemde bile kurgu baldılar su bir de bu diye yürüyüp bastı. Şunu unutmadan Allah'ın vakti etti. Allah yine vakti ya. Allah. Onlar bakayına kırdılar. Onlar bu ilkken ettiler beni. Kadın gidip tırı bir sene. Zakınlı nikah kalıp bir sene anlatmalar. Ey Abdullah. Bir şu zakındağı bir sene. Birey tapır arınlar. Birey yuranın. Yine yuranı takar. Mesela bak ses geldi mi? Yaratma. Kilim yetti ya izgi haberge. Allah kabul ederse ki aşkı yok kulağı keter ol. Yarata, yaratmayı. Yarata, yaratmayı. Yüreğim. Yüreğim ellerim başına. Allah para. Dile Abdullah. Diler mi? Demek yaşamadık kenarda iyi mi? Nasıl? Benim yine bir ütünüsüm var. Ben tegine... Ben... Tegimde gittim bakalım. Sesimde ulanmaya yakın sabırla böylemeyin diye. Kadına var, elbette yok. Ali'nin tüyü dünya kaldı tamam. Düşekte yatan eto. Bir şey boyu paralize olanlar. Yürü yatağı, yürü yatağı. Ben bu ziyaretle gittiğimden uçurdum da gittim. Hadi gel. Merdiven'de bir kulu var. Olayların adında hata ol. Şimdi davay bırakılanma. Şimdi durağına. Güzel ısıdır şu var ya. Yok, niye bir kimde de yapmayın. Yine başkanım. Thank you.
Хәлдәр нисек, тыюдәре була. Хәлдәремде микән белгертеп, нимә шулай йылтыр ысыктарҙы күҙҙән алып сыға йүгертеп. Көсһөҙлөкмө быға оло сәбәп? Көслөнөмө эҙләү терәккә? Тик ниңә һуң ябай хәл һорашыу тырнаҡмы ни бата йөрәккә? Ҡояш тыуыу менән ауырлыҡты ҡулбаш аша атып алыҫҡа бөтә көсөм менән ары этеп килмәһен тип ҡабат яңлышта тотҡондан ысҡынған ыласындай ҡояш нурҙарына юл алам. Көндә шул нурҙарҙың ҡыңғырауҙай саңлауына инеп юғалам. Шул нурҙарҙы үреп теҙәм күккә, йылғаларға һалып ағыҙам. Кәрәҙ итеп бирәм бал ҡортона, өмөт килеш ала яңғыҙаҡ. Күккә үрләр башаҡтарға һынам, һынам айға, һынам йондоҙға, дөрөҫ юлға сыҡһын тейеп һынам тайпылыусы юлһыҙға. Оҙон көн мин шуның менән мәшғүл, ҡояш яҡтыһында яҡтыла, ә көн уҙа, унан һуң ҡояш та ҡараңғыға инеп һатыла. Нурһыҙ ҡалам. Һорашыусы яман, хәлдәр нисек ти шунан һуң. Ҡояш нурҙарында иреһәм дә, нурҙарынан башҡа мин дә туң. Бына шулай, нурым китеү менән камилһыҙлығымды иҫбатлап, керпек ҡаҡмай ауырлыҡтар барлап, ҡояш сығыр мәлде хисаплап, төн уҙғарам. Күшеккән мин һинһеҙ, йәшәү бүләк итер мөхәббәт, ҡояш ялҡынындай оло бер көс, нурҙар уйнатыусы бер һәләт. Үткәндәргә боролоштар юҡ ул. Юҡ ул боролоштар. Йөрәк шартлар төҫлө булһа ҡайсаҡ, туҡтар ҙа һулыштар. Ах итәм дә ҡалам улым ҡайсаҡ һинең үҫкәнеңә. Баҫа биреп инәй булып бөтмәҫ инәң үксәһенә. Ах итәм дә ҡалам һинең алда күпкә сараһыҙ мин. Уй теләгең мәргән уғы кеүек. Юҡ, юҡ, ҡараһыҙ һин. Ах итәм мин. Уйҙарың да изге, ышаныс та бар ҙа, әммә барыһы ла минән алыҫ. Дөрләй теге ярҙа. Уйҙарыңды тотам тип ҡул һуҙам, әммә ҡулым етмәй. Минең бизмәнемдең үлсәүҙәрен һинең ваҡыт көтмәй. Әллә йәшлекме шундай етеҙ, сикһеҙ, самаһыҙ ҙа, мәңге ете алмаҫ төҫлө баҫып ҡалам сараһыҙҙан. Туҡта, туҡта, ишек асылмай тор. Асылһаң да ҡапыл ябылма. Барлыҡ хистәремде аңым еңсе, гелән булһын өсөн янымда. Бары наҙҙар һирпкән ошо күҙҙәр, һәләтлеме һалҡын ҡарашҡа. Асылмасы мине яңғыҙ итеп, тупһа аша атлар тарафҡа. Күпме мөмкин, сабыр көсөк кеүек, күҙҙәремдә өмөт ялтлатып, ялбарыулы ҡараш менән ҡалыу, ишек асып, аша атлатып. Әйтергәме әллә өҙә биреп, мин һинеке, ә һин минеке. Ғүмер бит ҡәҙер иткәнгә лә, итмәгәнгә лә килмәй ике.
Нурлы күҙгә халҡынлыҡ хас түгел тиеп кенә булмай өйрәтеп. Уйҙар йүгерә, өнһөҙ баҫып торам. Сараһыҙҙан ишек терәтеп. Юлдарыңа гөлдәр һиптем. Ниңә тиле тимәнең? Аптыраған йөҙө менән гөлгә баҡҡан һөйгәнең. Ниңә тиле тимәнең һин? Тилелектәр күп ҡылдым. Әле хәтереңдә микән? Һине тәү күргән йылым. Һәр бер һүҙең, һәр ишараң миңә ҡанат өҫтәне. Түбәмдә йәйғыр уйнаны, нәҡ тә ете төҫтәге. Аяҡ аҫтым, тик гөл ине, үҙең гөлдәр бәйләмә. Түбәм, донъя мине орсоғ итте, үҙе китте әйләнеп. Зыр килгән ошо донъяла бер ҡояшым, бер айым ул һин инең. Бағыр өсөн бер көлөп, бер моңланып. Йылдарыңа гөлдәр һиптем. Яныңда башҡа кеше. Ниҙәр булған, нисек бөткән, кемдең унда ни эше? Юлдарыңа гөлдәр һиптем. Ниңә тиле тимәнең? Һорау кеүек бөгөлөп төштө гөлгә ҡарап һөйгәнең. Беҙҙең уртаҡ хәтерләүҙә рәнйемә, ул сит кеше. Юлдарыңда һинең гөлдәр, кемдең кемдә ней эше? Килсе, кил әле йәшлегем, әбәк, әбәк уйнайыҡ. Олоҫлаша ла аралар әбәк уйнап туймайыҡ. Әбәк, әбәк тип ҡысҡырһам, йүгерһәм, тоторһоңмо йәшлегем? Һин ҡасҡанда етә алмаһам, көтөрһөңмө йәшлегем? Алыҫ китһәм, тот һин мине, тороп ҡалһам, көт мине. Етеҙ генә йүгереп китеп, тотоп булмаҫ шул һине. Әбәк, әбәк, алыҫ киттем, етеҙ йәшлек, тот, йүгер. Еталмаҫлыҡ ара үттем, тоталмаҫһың, эй ғүмер. Uyaktı gülme yine. Uyaktı gülme.
Uyat, hatta gelip oğayla. Ne haliten, yalnızman, şol günde oturup kaldım. Hadi başımı anladım. Yalnızda kayıp gidiyorum. Yakamayıp durur yalnızda. Bey, kimin boğaların var tügülünün babay. Ulara kırım kal ha, büttüm böldük diyelim mi? Öyle bin kere, öyle benzin kere bu. Uların var kılaşıl boğalardaydı. Ular ahim tügel. Kimin aksan yamuksan gerek. Buna, elif hükümet geçler kadir. Bolalar kaçlayıp. Rahmet etken kişiler. Uçta bulmak, yaşakan bulmak da bulmadım. Abim, Şahin, devlet üzerine bir kere gittim. Kader bilemem, para bey, yani o abim, dışarıda bırakma. Yine abim bırakma. Ay, evliliği içine düştü. İşte böyle ilmini pişirebilmedi bu lek. Bek, tamirliydi pişiremeyi. Babayım benim eyde oturgaydı, büyük tamirliydi pişiremeyi. Buna dilim düğü durmak oturgaydı, benim babayım. Dönüzek dönüzeydim babayım. Dönüzek ben. Ekke değil. Beni yine kurveçler. Sana da buylap koyuyorum. Bak evlilikten ne bu şeyler? Yangınlıkaya hava ömür boyu şoförüm oluşmaya günü tünü rol altında işte İyice şu koşarda yukarı vay. Benim babayım da şulay. Kodnaşında yürüne. Min komünizm dedeyim titurgaydı merhumen. Dedi bütür almanı ulip gitti. Dedi gönderi kimge kollandı. Barış olma. Öyle bulmağındır öyle. Öyle kimler aşağı ginenelim. Mal kayma hayvanlarında. Yani bu kay. Millete eğer de riza bulham min hini noşu kullarıma futek. Kulundan bana tutup oturabilimdi. Kümelihine kulunun tutturuyorlar. Ali gitten yine bula bir bütken diker babayım. Hintu gülünün mü yok? Deme Allah yine aksa kere buldu mu? Varlık kere buldu mu yine? Fakir kere buldu mu? Yine. Min yaşlı bakay min. Kapı ikindi. Bana karantina koyamdı. Bu sabahına millet bile lepilletken kukunaydı kotra hop yozalar. Yozalar uydu. Gel bakay. İzler şolay bitindi o. Şolay benim babayım da avuduna ne sıkkanın uyu bilmeyi durmayla. Yoray, ulay bulham. Uylayım. Uyulayın kabuklar uyular. Mülkütür veriz ama diye. Yine vaktinde sığıp giderken bir 12 yaşlı kız valla tübülde. Ha! Bitin de benim. Aşağı gelen yok benim. Ağulda var.
var ya. Biri her konuya yapmayı. İkisine balalarımızı yapmışlar. Babay. Etkine kurmaganları kurgan iken babay. Babay. Ödenemez kalmanı sonra. Kurmagan kalmanı. Ben de güneşleşlemenim. Halın ağıttım, ormanın gittim, traktörün yürüttüm. Şu işten başka bir ne görmedim. Ölüp gitken de bırakıp koyam. Ayaklarım yumuruk, kollarım kıvırla getirmek. Bizden bu dünya nişler. Hoş olma. İşülüp düşünmez, yemerlep yapmazlar. Yaşarlar. Paralel. Yani bakayım. İnternette yılan denemek gibi de var. Bulayındı. Uyuyup gidip gittim. Ergemde bir oturup senin herayip. Ona haminin de Rizana bu. Yen halokay. Yarayılayım babay. Uylayım. Uylama vakit bir. Uylayım. İnternet uyla götürmeyiz. Aleyhek buna al. Mektup. Ben nisi gidi şunla bilmem beni kompüter. Niye de kompüter? Компьютер? Будем шулай келе, Петр ты. Несі що Петр головний? Що Петр ма? Мен қойдам да будем шулай келе. Що Петр? Ол ком! Buna şuna kim gidin al da malaya verirdi. Eğer de kim men niyetler iken buna şunun aşağı ki malay ya mine tavuk. Ya ne hadi ne işlerimde varmayın ya. Yani bakın. Bezlerine. Babam koyda oraya. Ali gavana kulda mı lan? Kuldan diyoruz kuldan mı? Алатай олай бұрсылма, бүгін бет изгі күн бүті тілектерді қабыл бола тұрған күн. Шылай тұрдың бә? Шул әбейлер арасынан табылыр әлі? Ya, yine. Бүтін. Әбей үстіргенесің. Yani hulu kayın var. Qarari babay, abına şul yen hulu degənin ısınlap da hingə oxşaymı? Buna ısın yürekten. Oy niyetlerin, duyguların saf mı hon? Dev kurgen dev gaşık buldun mu? Tugul eyt.
Қарабыл қыздар хәйлә қаралар түгел мұңа. Хәйлә булмайын дейме? Әйе, бабай. Хәзер сахна тутырып әбидер сыгарабы. Әбидер суагы бит дейме? Һин кара игътибарлап. Әгәр дә үзеңнең ян хылуыңды тапһаң, ул һинеке. Бар ултыр. 7 имтихан буласа хәзер. Сәхнәгә әбекәйдәр сыгыр. Кияуыңды караштырып утыр тоже. Үткәрмәгәс нигә төштең уртага? Игътибар менән карагыз, игътибар менән. Игътибарлап кара бабай. Я бабай, тананыңмы? Бик дулкынланма. Эзләп тораһыңмы? Кайда? Мин үзем таныманым. Нави. Кайда торып тур, бәлки йөзен караек, бәлки ул түгелдер. Ул 12 яшьлек кыз түгелме ул? Әллә бына йөзен күрһәтмәй бит. Hello, был якка табан борылһагыз ине зинһар. Әдерле. Үзебезнең ян халал бит. Таптың бабай үзеңнең бәхетеңде. Я кияуңга нимә әйтерһең инде? Фикерләре бар. Әйе, шул. Amin şolay bulhan. Әбие. Кәләші. Herzenime ebeze yübile.